peleng. Kreste o modisi wa rona, o tshepo ya rona, morena wa rona. Tshepo ya batho bohle ba lefaseng ka hohle hohle. Ke ka ho re reng wena o seng ona. Daletsa mahlo a rona dithabeng. Thuso ya rona e tla tswa kae? Thuso ya rona e tswa ho Jehova. Ya entseng mahodimo le lefatshe. Mme a boloka nnete ka ho sa feleng. Amen. Phuteo e halalelang a ke leneo mohaule le reko le kgotso ke modimo wa rona. Le ntata rona e leng Jesu Kriste morena wa rona. Amen. Ha re kena ka hare ho tshebeletso ena bohle re kena o bane le letsatsi le kgethehileng. Re kena ka lebitso le halalelang la Kriste mmoloki wa rona. Ha o kgathatsehe ba o ya tlwaetse o kena ka hare ho tshebeletso ena kampo motjha ka hare ho tshebeletso ena. Pele o Kriste ha o kgathatsehe ba o kena ka maswabi kampo o kena ka monyakallo ho yena re bantle rohle. Ke ka ho a re amohelaneng ka hare ho tshebeletso ena ka ho bina Hosanna 198. Ke buletse phatlalatsa kgoro ya lehodimo sefapano se ntjhabele.
ihlahaneleng ka matla ha kgoro e santsane e butswe. Dumelang. O kana ke di school holidays le modimo ya di holiday. Psalme ya 95 e bua le rona e re tlong re khumameng re nameng re we ka mangwele pele o Jehova mmupi wa rona. Hobane ke modimo wa rona re setjhaba seo e leng modisi wa sona, mohlape o tsamaiswang ke letsoho la hae. Ke mohlape o tsamaiswang ke Jehova, re setjhaba se tsamaiswang ke sona. O simpho mpho monisi ke kopa mpinele 379 Jesu Kriste o boletse. O kana 379 ele re ke a bona le tlwaetse ke na le modisi. E re le ha tsela e le thata leetong le melekong, ha re na le tiisetso re tla be ra fihla teng. Ha le na le tiisetso le tla ba la tseba o e bina. Ke a bona e thata o lona, o tla loka. Mo Psalme Psalm 57 e re nkgauhele modimo nkgauhele, hobane moya wa ka o ipatlela setjhabelo sa ona ho wena. Ke balehela moriting wa mapheo a hao, ditshenyo tsena di be di fete. Ke hoeletsa ho wena modimo, mookamedi ya phahameng, modimo o sebetsang bakeng sa ka.
Le rona re a dumela ba Modimo ke a sebetsang bakeng sa rona. Ke ka hoo re reng o morati ya nthatang. Moloki ya ratehang o se fele mohau.
Bane ha ke na le wena, ha ke tshepe o sele. Le ha sefefo se ka tla, ke tla balehela ho wena, o tla mpata sefubeng sa hao. Psalme ke Psalme 105 e bua le rona mantswe a reng, rorisang Jehova, le rapele lebitso la hae, tsebisang diketso tsa hae hara ditjhaba, mo roriseng ka dipina tsa lona, le nahane mehlolo ya hae kaofela, ithoriseng ka lebitso la hae, le halalelang. Pelo tse batlang Jehova a ke di thabe, batlang Jehova le matla a hae, le batle sefahleho sa hae ka mehla, ha le ntse le hopola mehlolo ya hae, le batle Jehova. CWL, ha ke tsamaya le wena 254.
mphe matla ke a fokola o nthuse morena ha ke tsamaya le wena o fihla lefung. CWM a ko re ne pelo e nolo 259. Thibulla ditsebe tsa ka ke rata ho bolella ba sitwang. Batjha ba ka, kabelo ya ka e ntle.
Na ke ka lebala jwang bane morena ka o itse tlo o dule ho nna se leng sona ke tla mo neyang sona ke pelo ya ka ke lentswe la ka leo Jesu ba lerato hona fapanong sena Hosanna 7:4. Ka mehla ke tla dula sefapanong ka tshepo e tileng ke be ke fihle mane moseo Jordane a re emeng ka maoto re tiise bomong ba rona o Jehova.
Hosanna 243 o mphe kgalalelo kgotso e fetang. A re duleng fatshe. A re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova ho tswa bukeng ya Mike. Kakaretso ya molao wa Jehova ho tswa bukeng ya Mike chapter 6 verse 8. A re fumane Mike chapter 6 verse 8 e baleha ka tsela le mokgwa ke yona. Wena motho o tsebisitswe se leng molemo le seo Jehova a se batlang wena, kore o etse se lokileng, o rate bokgabane le ho tsamaya ka boikokobetso le Modimo wa hao. Wena motho o tsebile se leng molemo empa ha ona tumelo. Hosanna 122.
Baratua ba morena wa rona Jesu Christus. Epistolong ya pele ya maapostola Johane o fana ka lentswe la bophelo. O tiisetsa o ba modimo wa rona ke lesedi. Ka ho wa bontsha hore wa tshwanela bua le rona ka kgalemelo hare. Hare re a rena sebe re a ithetsa. Nnete ha yo rona. Hare ipolela dibitsa rona modimo wa tshepeha. O lokile hore o re tshwarele dibe. Mme o re hlatswe bokgopo botlhe. Hare bolela hore ha rena sebe. Ro etsa o leshano. Mme lentswe la ona a le yo ka hare ho rona. Hare re ha rena sebe. Re etsa Jehova ya leshano. Lentswe la rona la ona a le yo ka hare ho rona. Baratuwa ba morena wa rona Jesu Christus. Hona wa tshwanela hore nna le wena ba dumelang ba re motso sebeng re ke re atumetsa ho Jehova ka o ikopela boitshwarelo ba rona ka o etsa boipolelo ba tumela bo Kriste ka mantswe a reng Dimetse o morena, ke mo neile pelo ya ka, o inietse o mpoloka.
Bontate dumelang. That's good. Bacha dumela. Oui, bacha dumelang. Hi. Ya, bui. A ke tsebe re ba reng. Bomme dumelang. Le tsuile. O na le motho thoko wena akere. Ya mongwe wa motho o kgomaretse setulo, e re nna ke kgomaretse morena, wena o kgomaretse mang? Dumelang bana ba ntate. Mema ditšhaba ka o bine dumela bana ba ntate. Are tsweleng pele. Are tsweleng pele.
Are tokena lentsweng le halalelang. A ke tsebe ke tsamaya le mang, bontate le bomme ba tseba bona ba itlhophisitse. A ke fumana verse le nngwe fela ya tsamayang le nna a ikatametse. Are ntse re eme ka maoto jwale re tlo rapela. Are eme ka maoto jwale re tlo rapela. Modimo ya halalelang, wena Mesia re fumana sethabelo setulong sa hao sa borapedi. Ke ka ho re tiisang ho ba o Modimo wa Israele, o Modimo wa Jakobo. Re bitsa wena hoseng ona, wena Jehova. Ka matsatsi ohle morena wa rona a ko re etelle pele. O kene le rona ha re kena ka hare ho thapelo ena, ka hare ho tshebeletso ena morena. O itshenole ho rona, re o bone dipelong tsa rona. Bane re rata ho hlola sebe ka matsatsi ohle. Re o batla ka jeno lena Modimo wa rona, re o tsebe tsatsing lena. Re kopa o re tlatse ka lesedi le lerato le tumelo ya hao. Modimo wa rona, re hase ka mahlasedi a taba tsa bophelo. Re a dumela ho ba monga moya ya rona Jehova. O re tshepisitse, o re sebe o tla se hlola. Ke ka o re fe bohlale ba lekunutu la lentswe la hao Modimo. O re shebe Modimo wa rona. O re lekudise Modimo wa rona. Re tsebe ho utlwa. Bane ba bang ba rona Modimo wa rona, re labalabela bophelo, o mpa ha boyo ho rona. Re labalabela pholo e seng teng ka hare ho rona. Re kopa matla le bohlale ba ho utlwisisa Modimo wa rona. Re matlafatse. Ha re ntse re lebile Pasekeng Modimo wa rona, tsamaya le rona. O re tiise, re tsebe ho utlwisisa leeto lena la hao. Hobane re difofu tse sa boneng, re difuwa tse sa utlwing, re dimumu tse sa tsebeng ho bua, empa o le teng pele ya mahlo a rona. Iba le rona morena, be le moabi wa lentswe. Solo thata o bule bana ba hao dipelo tsa bona. O di hleke, di tsebe di utlwe ka mohau. Tse sa lokang,
o mpe o di kgine di ske tsa tswa molomong ka Kriste Morena. Amen. Amen. A re duleng fatshe. Baratuwa, ntumeleng ke kgutlele ho lona ka ho le dumedisa hape ka mabitso a mararo e leng lebitso la ntate le la morwa le la moya o halelelang. Congregation of the Lord, let me welcome and greet you once more in the name of the Holy Trinity. Ke a dumela o bare le batho re mahlatsipa a tume. I know that we are slaves of faith, Empa re tlhoka kgotso le lerato pelong tsa rona. but we need peace and love in our hearts. Ka hare ho leeto le lebileng ka hare ho Paseka, Inside the journey that is going to the Passover, ho thwe ke nako eo Kriste a neng a tsamaya a lebile Jerusalema. it is said Jesus Christ was on his way to Jerusalem. Mo nna le wena le ntate ka mpe le nkgono le leqheku re o ratang ho utlwisisa taba tsena. That is where all of us would like to understand these things. Ke o kopa o ke o kgefutse. I'm asking you to stay put and relax. Bane botswere le bona ba kgefutse tsatsing lena ba bina tshwelewele. Because everybody today has taken a break. Lehlaka ke la morati mia. Todi e tswa dinotseng tsa mongaka Luka. We are going to read from the book of Luke, Kgaolo ke ya leshome le borobedi. chapter 18. Todi ke e tswang dinotseng tsa morati mia. Kgaolo ke ya leshome le borobedi temana ke ya mashome a mararo le metso e mehlano ho fihla 45. Ha o ka e baletse periscope mara ke rate ho bala periscope ya ka 38 le 39 mara bala 35 to Luke 18, verse 38. 35 to 43. Luke chapter 18, verse 35 to 43. In English, it reads as follows. As Jesus was coming near Jericho, there was a blind man sitting by the road, saying, when he heard the crowd passing by, he asked, "What is this?" "Jesus of Nazareth is passing by," they said. He cried out, "Jesus, Son of David, take pity on me." The people in front scolded him and told him to be quiet. Then he shouted even more, "Son of David, take pity on me." So Jesus stopped and ordered the blind man to be brought to him. When he came near, Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" "Sir," he answered, "I want to see again." Jesus said to him, "Then see, your faith has made you well." Verse 43. At once he was able to see, and he followed Jesus, giving thanks to God. When the crowd saw it, they all praised God. E mong a ka re qotsetsa yona ka puo ya Sotho.
Siri. Then he shouted, saying, Jesu morata fita nkutlwele bohloko. Jesus, son of David, take pity on me. Ba eteletseng pele ba se kgalemela ba re se kgutse. The people scolded him and said to him to be quiet. Empa ke a se tla eketsa ho wa sa re morata fita nkutlwele bohloko. Then he even shouted more loudly, saying, Son of David, Morata take pity fita on me. nkutlwele bohloko. Son of David, take pity on me. Ka sefofu se weletsa. This is when the blind man was shouting. Lentswe le sa foseng a le ke le jale ditholwana pelong tsa lona. May the word that is never wrong bear fruit on you. Buka ena ya ngaka Luka. This book of Dr. Luke, Ha na e ngwala o e ngwetse mehleng eo ya AD 60 to 80. he wrote this book during those years. O na e ngwala hape le motswalle wa hae Theophilus. He also wrote this book to his close friend Theophilus. Ka nako eo buka kampo pale ena e ngwalwang ka yona. At the time this book was written, Ho thwe Kriste ke ka nako eo a kena a le leetong la hae le lebileng Jerusalema. it is said Jesus Christ was on his way to Jerusalem. Pale ena e ngwalwa mo a kenang motseng wa Jericho. This book was written when he was entering Jericho. Motse ona wa Jericho o ne o tletse ka Bajuda. The Jericho was full of Jews. Bajuda bao ba reng ka nako ya Paseka ba tla ikatumetsa ho ya ka hare ho Jerusalema. The Jews would normally go to Jerusalem during the Passover. Empa tsietsi e ne e le teng ka hare ho motse ona wa Jericho. But there was a problem inside Jericho. Ona le tsietsi ya mafu a fapaneng. There was a lot of different illnesses inside Jericho. Bo bong ba bona ke bofofu bo neng bo jele tshitsi ka hare ho motse oo. Some of the illnesses was to be blind inside this village. Ba bong bofofu bona bo ne bo etsahala ho batho ba bangata. This blindness occurred to a lot of people. Hlatholli tsa lentswe la Modimo di hlalosa hoba e ne le kotlo e tswang ho Modimo. Scholars explained that it was a punishment from God. Leetong lena la ho qetella la Jesu wa On Nazareta. this last journey of Jesus of Nazareth, Leetong leo a reng ka lona o rata ho bona tsa bophelo ke mo a neng a tswela pele ya porofeta. on his journey, he went on to prophesy. Ke mo a kopanang le sefofu sena ka pele ho motse wa This is Jerusalema. where he came across this blind man next to Jerusalem. Ho thwe Kriste ha ntse a le leetong o kopane le tse ngata. It is said when Jesus Christ was on his way, he came across a lot of things. O kopane le setshwantsho se a mahlaodi ya sa lokang. He came across a tax collector who was not good. A kopana le setshwantsho sa mofarisi le molekgetho. He came across a Pharisee and a tax collector. A kopana le ba lephera le ba He leshome. came across 10 leprosy people. Ha ntse a tswela pele a kopana le morui. As he proceeded, he came across a rich Ya man nang a na le tsohle empa a tlhoka who Modimo. had everything, but he lacked God. Ha o thwe ha tadima kampase a tumetse ho kena ka hare ho Jerusalema. When he was about to enter into Jerusalem, Ke mo a rileng ho barutuwa ba hae. that is where he said to his disciples, Ke a qotsa o re hobane o tla neelwa baditjhaba. he will be given to foreigners. Mme o tla songwa. He will be
abused. a etswe hampe, He will be beaten. a tshwelwe ka mathe, He will be mocked. mme tla re o bone a shapuwe, As he will be beaten, ba mmolaya. they will eventually kill him. Baratuwa ba hae ba ka ba utlwisisa taba tseo tsa His hae. disciples did not understand all these Qetellong ke things. mo a kenang ka difate tsa Jericho. And this is where he get into Jericho. Hopole Christian a tsamaya, o ne a tsamaya le letshwele la batho. You must remember, as Jesus Christ was walking, there was a lot of O ne crowd a following tsamaya him. jwalo ka morena, a tsamaya le borena. He was walking like a king Ho thwe pele a motse ona wa Jericho. in front of this Jericho village. Ha a tumela o ne o na le sefofu. As he came closer, there was a blind man. Sefofu se tsebahalang haholo bebeleng tsa rona. This blind man was well known in our Bibles. Sefofu se ne se phela se dutse motseng oo wa Jericho. This blind man used to sit inside this village of Ba bang Jericho. batho ba se bitsa ka sefofu sa Jericho. Some people called him the blind man of Jericho. Empa bebele ya rona e hlalosa lebitso la hae e le Bartimea. But our Bible explained his name as Bartimeo. Se supang mora Timea. That explained the sign of Timea. Sefofu sena This Bartimea. blind man Bartimeo, Ke re o ne a sa bone. he could not see. Bartimea bebele ya rona ha e re hlalosetse o ba o tswetswe a sa bone na. Our Bible does not explain that he was born like that, Kampo o se bone ya hae o fumane bokuding bo bong na. or his blindness came from a certain illness, Kampo se bone ya hae o entswe ke tse ding tsa disosa na. or maybe his blindness came as a result of Tlhomo something. e ka ba e le malnutrition kampo trauma ha re tsebe o etsahetseng ka bofofu ba Maybe hae. his blindness came as a result of trauma or even lack of food. Empa se tutubetseng ka Bartimea. But what is clear about Bartimeo, Ha ka bona bophelong ba he hae. never saw anything in his O ne a life. sa tsebe botle le He bobe. could not see the good and the bad. O ne a sitwa o ka bona tse lokileng. He could not see anything that is good. O ne a sitwa o bona mebala le ditshobotsi. He could not see people, even the colors. Ke se monna Bartimea a neng a na le sona. That is how Bartimeo was like. Empa o feta mo monna ena But Bartimeo. over and above this man, O Bartimeo, thwe e ne e le mofutsana. he was very poor. Ka mantswe a mang ke sefofu sa mofutsana. In other words, he is a poor blind Taba e man. utlwisang botlhoko. What is very sad, Ke hoba bofutsana bo ba hae a se ba maiketsetso. he did not bring it upon himself. Ha ka ba mofutsana hobane mohlomong o sa nkile a rua. He is not poor because beforehand he was wealthy. Empa se entseng bofutsana ba hae. But the reason why he is poor Ke ka lebaka la bofofu ba is hae. because of his blindness. Bane a le sefofu o sitile o itshwarela ka matsoho a hae. Because as a blind man, he would hold O things with his sitile own o hands. itshebeletsa kobane a le sefofu. He could not work for himself because of being blind. Jwale Bartimea a ba le character e ntjha ya ba sefofu sa mofutsana. But now we see Bartimeo with a new character, being a poor blind Fetoha man. sefofu sa mofutsana se kopang. He became a poor blind man who is always Ya ba asking. Bartimea wa mokopi. Then he became a beggar. O thwe o ne a phela a dutse thoko a tsela. He used to stay by the A sa roadside, bone. not seeing anything, A futsaneile. being poor. Empa a kopa hore a tla tsebe ho iphedisa. But he would always beg so that he can survive. Theo e halalelang. Congregation of the Lord. Mo re badileng re utlwa ka Jesu. Where we just read, we heard about Jesus. Le Bartimea le ena o ne a utlwella ka Jesu. Even Bartimeo also heard about Jesus. O ne a utlwelletse hoba Jesu Kriste o a fodisa. He heard that Jesus Christ can heal. O ne a tseba hoba o fodisa diritsa le ditlhotsa. He even know that
Jesus Christ can heal the crippled. taba e fihlileng kelellong ya Bartimeo What got into Bartimaeus' mind ko qala o dumela hore Jesu o a fodisa is to believe that Jesus Christ can heal. o qala o dumela o ba ha di ritsa di tsamaya le yena o tla mo He fodisa believed that if he could heal the crippled, he will also heal him. takatso ya Bartimea ya ba o ka kopana le Jesu His wish was to meet with Jesus. o ne wa etsahala ka le leng la matsatsi a ditsithokong ya It tsela happened in one of the days as he was sitting next to the ha road. Jesu Kriste a kena ka hare ho motse wa When Jeriko Jesus Christ was entering a inside ne a Jericho, patilwe ke ditshwele la batho he was crowded by a lot of people. Bartimeo a dutse mo a futsaneile While the poor Bartimaeus was sitting se a se there, utlwileng ke lerata la batho what he heard is a lot of ke noise mo from these potso people. e reng keng o etsahalang And that is where the question says, what is going o on? rata o utlwa o ba o etsahalang He wanted to know what was happening. o rata o utlwisisa o ba batho bana ba entseng lerata ke bo He mang wanted to know who are the people who are making this loud noise. ba tsibileng ba re ke Jesu wa Nazareta ya They fetang said to him, it is Jesus of Nazareth who is passing by. o utlwa temanathero ya rona Then we get to our theme, thapelo ya Bartimeo Bartimaeus' prayer. Jesu morata fita nkutlwele Son botlhoko of David, have mercy on me. Jesu morata fita nkutlwele botlhoko Jesus, son of David, ha have mercy qala on me. Bartimeo When Bartimaeus started, o a hueletsa ka lentswe le botlhoko he shouted with this voice. Bibele ya rona ya Segerika e hlalosa Our Greek Bible explains, lentswe le seo seo sa Bartimeo while Bartimaeus was shouting, e ne e le a determining voice kampa voice ya maikemisetso it was a voice enally with purpose. ore Jesu morata fita Jesus, son of David, o fa Kriste matla a mo tshwanetseng he gave power that wa God has dumela o rightfully ba had. Kriste ke morata He fita believed that Christ is the son le of ba David. tsamayang le yena ba mmitsa jwale ka moruti kampo a teacher Those who were going with him, they called him a teacher. yena ore But Jesu morata fita Bartimaeus says, Jesus, son of David, nkutlwele have botlhoko mercy on me. ka mantswe a mangwe wa ikokobetsa ebile a na le tumelo In other words, he humbled himself ore with faith, Jesu morata fita o tla mo utlwela botlhoko saying, Jesus, son of David, have mercy ya ba on ba me. tsamayang le yena ba mo galemela Those who were going on with Jesus Christ ha ba re mo scolded galemela him gore a gutse kampo sefofu sena se gutse as they told him to be quiet. tswela pele o a gore Jesu morata fita nkutlwele He kept on botlhoko shouting, Jesus, son of David, have mercy on opousa me. kampo mantswe a tswang ho ba leng ba tsamayang le Jesu He ignored the words from the wa people who were going with hueletsa la ba Jesus. ntse ba mo galemela gore Jesu morata As they were fita scolding him, he kept on shouting, la ba Jesus, ntse son ba re of o etsa David. lerata ore Jesu morata fita nkutlwele Even when they botlhoko ordered him to be quiet, he kept on shouting. bontsha o ba o bua ka tumelo e tswang botebong ba pelo ya That hae shows that he was talking from the heart. la sa tsebe Jesu a sa ka kopana le Jesu Even when he never met Jesus or even empa know o him. dumela go yena But he believed in him. o dumela o ba Jesu Kriste o tla mo utlwela botlhoko He believed that Jesus Christ will have mercy on him. ya ba o etsagala motlholo Then a miracle happened. Jesu a ema Jesus stood botsa o ba ke mang yeo a buang and he asked,
Who is this ba ntse ba mo man? nyefola ba re ke sefofu sa Jeriko. The man that they used to look down upon and Wema say, Kreste o re ke Bartimeo a tliso ho yena. Jesus ordered them to bring Bartimaeus to him. Bontsha ho ba Kreste o tsotella batho ba hae bohle. Christ showed them that he had compassion to Ha everyone. shebe tshobotsi ya motho. He is not looking at a certain people. O kopa ho ba Bartimeo a tliswe thoko ho He yena. ordered that Bartimaeus should be brought to him. Be o mmotsa potso e le nngwe o rata ha nka o eletsa eng. He asked him only one question, what do you want me to do O for re you? ke kopa ke boele ke bone. I would like to see again, he Ke answered, tutubulue mahlo a so that ka. my eyes could be open and O re see. mongaka ke tutubulue mahlo a Say, I ka. would like to see again. Ke tumelo e na a nang le yona o This Kreste. is the faith that he had to Ka Christ. tumelo Kreste wa mo fetola. With faith, the Christ responded. Tutumbuluha hobane tumelo ya hao e o Open your pholositse. eyes because your faith has saved you. Tutubuluha hobane tumelo ya hao e pholositse. Open your eyes because your faith Ya ba has made you sefofu se a well. ema se a tsamaya. At once the Ka blind man nako eo ha could see. dia a ema a He tsamaya. never hesitated. He Bebele ya stood up rona and e walked. hlalosa a latela Kreste. Our Bible explained that he followed Tswela Christ. pele a rorisa lebitso la He Jesu. worshipped the name of Le Jesus. botlhe ba tsamayang le ba latela Kreste. And all those who followed Jesus, Mo re badileng ngwaneso. where we just read, Re buile ka sefofu I Bartimea. spoke about the blind man Sefofu Bartimaeus. sena sa Jeriko. This blind man from Sefofu Jericho. sena se futsanehileng. This poor blind man. Sefofu sena se ditseng thoko a This tsela. blind man sitting next to the road. Sefofu sena ka bomadimabe se sa tsebeng ho ikeletsa. This blind man who cannot Se jwalo ka support nna le himself. wena ha ne se oa. He's just like me Ha se and you when he bitsa was ba shouting. araba difofu tse ding. As he called other blind Ha re people bitsa answered. tse ding difofu di a araba. As we shout, other blind Ha re people tsebitsa answered. se fofu se senang tumelo se re kgutsa. When this man shouts, the blind people who does not have faith said, "Be quiet." Re le batho re difofu. As people, we are Ka tlhaho blind. ya rona re difofu. Naturally, we are Ka blind. tlhaho ya rona re foufetse moyeng ya rona. Naturally, we are Ka spiritually tlhaho ya blind. rona re le batho ha re na lesedi We bophelong. don't have light inside our Ka lives. tlhaho ya rona re le batho re foufetswe. Our nature, we are Ha re tsebe blind. ho amohelana le batho ba bang. We can't accept one another. Ka tlhaho ya rona re foufetse re le batho. Naturally, we are blind as Bane re human beings kgellana fatshe. because we look down upon Ka other tlhaho ya rona re le batho. people. As people, Re foufetse kelellong tsa rona. we are blind in Re our ipitsa ba minds. Kreste empa re sena lerato. We follow Christ, but we don't Re have ipitsa ba love. Kreste empa re sa mo tsebe. We call ourselves Christian Ka and yet tlhaho we ya don't rona love re Christ. foufetse. Naturally, we are blind. Bane re ntse re ikatsa re latela Jehova. As we pray God, Re ntse re iketsa ekaba re latela Kreste. we make as if we follow Christ. Empa re tseba ho jaja kampa wa tlhola batho ba bang. And yet we judge other people. Re nahana re tseba Kreste ho feta batho ba We bang. think we know Christ more than other Re nahana people. Kreste ke wa rona ho feta batho ba We bang. think God belong to us more than other Ha o people. fumana motho a lla ngwaneso. When you come across somebody crying, O re thola o llela eng. you say, "Keep quiet. Why Tlhoko are you ebile o bua o crying?" ba motho ena o matefe. Some people say this person is Ha motho wa spoiled. batho a ithotse hore wa ipona. When somebody's quiet, you think he's Ha motho wa proud. batho a bua le ba bang o re o bua haholo. When this person speaks to other people, you say you Ha talk tswa
ha wena o re motho o dipuo-puo when he moved away from bane you, o you le think this person. sefofu o sa bone And that is because you are a o blind. bone wena motho You are blind. o jwale ka sefofu se senang tumelo You are just a blind person who does not have faith pela Jesu Kriste in front of Jesus Christ. di teng difofu tse ngata There are a lot of blind people ba sa boneng who does not see, mme ba rata ho bonwa and yet they want to see. di teng difofu tse ratang ho phekolwa ke konyana ya lehodimo There are a lot of blind people who wanted to be examined by the Lamb jwale of ka God. sefofu Bartimeo se senang se rata ho ka phekolwa ke Kriste Just like Bartimaeus who wanted to be healed by Christ. empa sefofu sena ha se re se batla Jesu Kriste But this blind man, when he wanted Jesus Christ, ba bang ba mo thibela ba mo kgalemela they prevented him and scolded ba him. mo sitela ba mo sitisa ho ka fihla ho Kriste They blocked him from seeing Jesus la o le Christ. jwale bebele e re Bartimeo a oketsa hua Even when it is like that, the Bible says bane a na le Bartimaeus kept tumelo on ya shouting nnete because he had a great le ha ba faith. ntse ba mo thibela Bartimeo a As they hua were preventing him, he kept on shouting. le ha letshwele la batho le ne le mo kgalemela Bartimeo a eketsa When hua the crowd was scolding him, he kept on shouting le ha batho ba louder. ntse ba re thola a oketsa bitsa lebitso la Jesu When people told him to be quiet, he kept on calling the name of sefofu Jesus. sena sa tswela pele sa re Jesu morata fita nkutlwele This blind bohloko man kept on saying, Jesus, son of David, have le ha mercy batho on ba me. ntse ba mo soma a ntse a tswela pele a Even hoa when people kept on scolding him, he kept on shouting. tumelo ya hae ya mo fa matla o bitsa Jesu morata His fita faith gave him more power to call the tumelo name ya of nnete ya Jesus. tswela pele hore Jesu morata fita nkutlwele bohloko Real faith make him to call Jesus and say, Son of David, tumelo have ya hae mercy e on jwalo me. ka Basotho ha ba re ke a metsi a sitwang ho thibeha His faith was real. Jesu morata fita nkutlwele bohloko Jesus, son of David, have mercy on me. baratuwa le ka jeno lena bophelong ba rona Congregation of the Lord, even today in our lives. itse ba teng ba ratang ho kopana le Jesu I said there are those who would like to meet Jesus. hape ho teng ba shebang kampa ba hopolang ho ba ba haufi le Kriste ho feta ba At the bang same time, there are those who think they are more closer to Jesus than other people. ho teng ba hopolang ho ba ba tla bona Kriste pele ho ba bang There are those who think they will see Jesus a te before ke others. difofu tse foufetseng And yet they are blind. o teng ba hopolang ho ba katleho ke ya bona ba le bang There are those who think success a te belongs ke to them difofu only. tse And foufetseng yet they are blind. ho teng batho ba hopolang ho ba boruiki ba bona There are those people who think a wealth te belongs ke to them difofu only. tse foufetseng tumelong And yet they are so blind in their faith. o teng ba hopolang ba batle tshobotsing tsa bona There are those who think they are beautiful, a te ke difofu tse foufetseng but they are blind. ho teng batho ba hopolang le ba teroneng o tla kena bona There are those people who think they will ba enter thibelang into ba the bang ho throne, kena teroneng ya who lehodimo prevent other people from a entering te the ke throne. difofu tse And foufetseng yet they are blind. ba teng batho There are people ba hopolang ho ka ba mahlonolo ke ya who bona think all the blessings belongs to them. batho ba ikentseng roboto pele ho modimo They are stumbling blocks in front of ba God. ikentseng diroboto pele ho dikatleho tsa bana ba batho They become stumbling blocks in front of ba other people's ikentseng success. diroboto malapeng a bana ba batho They are stumbling blocks inside ba other people's ikentseng homes. diroboto mesebetsing ya bana ba batho They are stumbling
blocks in the workplace. ba ikentseng diroboto bo dikolong tsa bana ba batho They are stumbling blocks in the public schools. ba ikentseng diroboto maphelong a bophelo ba motho They are stumbling blocks in the lives of other people. athe ke difoufu tse foufetseng And yet they are blind. hobane motho ya jwalo ha bone ha na tumelo Because such a person does not see ha o and le does not jwalo have faith. ngwaneso ho wa jwalo ka Bartimea When it is like that, shout just o like re Bartimaeus. Jesu morata fetang kutlwele Jesus, Son bohloko of David, have mercy on me. Jesu morata fetang kutlwele Jesus, Son bohloko of David, have mercy on Bebele ya me. rona e re Jesu a ema Our Bible said Jesus stood Ke still. matla a thapelo ke yao Jesu a The ema power of a prayer, Jesus thapelo stood e still. tswang botebong ba pele ya Bartimea bo emisa The Jesu prayer that came deep down from the Jesu heart a made Jesus to ema. stop. Jesus stopped. Jesu a ema Jesus ka stopped lebaka la thapelo ya Bartimeo because of Bartimaeus' prayer. le wena bodibeng bo bophelong ba hao ngwaneso Even in your life, bo madimabeng ba hao in your ngwaneso bad luck, bosothong ba hao ngwaneso whatever you le ha need, ntse o nyatseha as ngwaneso people look down le ha upon ntse o you, hloka as you ngwaneso are in o need, eletsa fela hore Jesu morata just feta shout and say, Jesus, a Son ko of David, nkutlwele have bohloko mercy on me. Jesu morata Jesus, feta Son of David, a ko nkutlwele have bohloko mercy on hobane ha e me. le tumelo yona Because when we talk about faith, ha e na mahlo does not have eyes. tumelo ha e na mahlo Faith does not have ha e eyes. sebetse ka kelello ya motho e mong It does not happen ha e with your sebetse ka understanding. maikutlo a motho e mong It does not happen because your ha e bone emotions. tshobotsi ya motho It does tumelo not see the face of a Paulo person. se o re nka tsamaya ka tumelo Paul said, I e walk in seng ka faith, mahlo not with sight. nka tsamaya ka I tumelo walk with e faith, seng ka not with mahlo sight. Steve Wonder o thwe ka tsatsi le leng concerting ya hae Steve Wonder, in one of his concerts, so o ne a bina o le monate as he was singing they and enjoying, qetellong o bua le crowd kampo le tshwele la batho le tletseng in moo the end, he spoke to the people who were there. o re tjo le batle hakakang He said, oh, how beautiful ke you are. rata ka tsela eo le binang ka teng I like the way you are ke dancing. rata ka tsela eo le itsokotsang ka teng I like the way you o ba shaking bona ka yourself. leihlo la He tumelo saw them o from ba the eyes bona of ka faith. mahlo a moya He saw them o with ba a bona ka spiritual mahlo a eye. maikutlo He saw them with emotional eyes. hobane tumelo overcome any oppositions Because faith, e fenya sengwe le sengwe. tumelo e feta tsohle tseo thibelang Faith overcomes everything le ha that is motho a nama a ka preventing you. thiba Even when a human being a can re try to shebile block you. koteng ya sefapano When golgotha we look at the cross in tseba hoba Golgotha, ke kreste fela ya thibollang know that it is only God who Tjhe, can e mong unlock. gape wa sefofu sa mahlo He is only the one with a blind man. Eric Weinmeier e mong ya na sa bone Another one who could not see. bile motho wa pele o palama Mount Everest The first person on a meeting Thaba ya Everest. Eric Weinmeier ha palama thaba eo ya Everest o ne a sa bone When even Mayer was climbing this mountain, potso he was o ba blind. bangata ko ba o palame jwang thaba ya Everest a sa bone The question is, how did he climb this fetohile mountain jwang o with being palama blind? thaba eo a sa How bone was it possible for him to climb this mountain? ha o batlisisa ke ka lebaka la tumelo eo a neng a na le yona The research shows that it is o ne through a his faith tshepa the that blind he had. stick o feta botlhe ba neng a tsamaya le He bona trusted God o and I thwe tell Eric more o than ne a anyone. ithuta o tsamaya As he a went, he practice-a o ba ha ke tsamaya ke tla tsamaya jwang practiced how he ya is ba o going to nka act. stick sena sa hae Then he took gore this se mo tobani rute that would land gore
from tsela it, se tsamaya on jwang how to go se about. mo rute It would gore teach na ha o him tsamaya o tla tsamaya jwang how he would go tsamaya. about. He went a on palama Mount Everest and climbed a this sa mountain thuswe ke motho without anybody's help. empa e fela ka tumelo ya But hae because of his faith, le a batho ba ne ba re thola even when people said, "Be quiet," ba re o keke wa kgona they said to him, "It's going to be impossible for you." ha ka dumela He said, seo No, he never Hobane believed it. tumelo e mo file maatla. It gave him persistence to do whatever he wants Because to his do. faith gave him courage. O ile a namela. Qetellong ke bua le wena ya dutseng fatshe. In conclusion, I'm talking to you sitting down Ya there re modimo ha mpone ke mofutsana. who say, "God does not see me, I'm poor." Ya reng wena modimo ha mpone ha bone lelapa la ka hobane ha le thole Who letho. says, "God doesn't see my household because I don't have Ya reng anything." ke kgaphatetse ka di tlhaphatsetse marameng a ka. Someone who is saying, "I am Modimo crying. ha nkarabe. God doesn't answer me." O e mong wa rona o re modimo ha nkarabe kgwebo ya ka ha e tsebe ho tswella. One of us is crying, "My business doesn't E prosper." mong wa bona o re ke ntse ke apply ke batla ho nna principal empa modimo ha nkarabe. Someone said, "I want to be a E principal, mong a ntse a re but ke God batla doesn't promotion answer me." mosebetsing empa modimo ha Somebody nkarabe. is saying, "I want E promotion, but mong wa re God I've doesn't been answer trying me." ke rata ho rekela lelapa la ka ntlo empa modimo ha Somebody say, nkarabe. "I want to buy a house for my E mong o family, re ke but lakatsa ho ba God le doesn't koloi answer e me." itseng modimo ha I would like nkarabe. to drive a certain car, but God doesn't Ba answer me. jwalo ka sefofu sa Jericho. Be like the blind man from Jericho. E ba jwalo ka Be Bartimea. like O re Bartimaeus. Jesu morata fita. Jesus, son of Nkutlwele David, botlhoko. have mercy O re on me. Jesu morata fita. Jesus, son of David, Nkutlwele botlhoko o skebe wa fela have pelo. mercy on me. Kreste o tla o fetola to be a VIP. God will convert you. Qetellong modimo o tla o fetola o ba VIP. In conclusion, God will convert you. Rapela o Jesu Kriste. As long as you cry to Lela o Jesus Christ. Kriste. Cry out to Jesus. La ka matla a tumelo. Cry with strong faith. Hobane pono a se o bona ka mahlo empa ka maikutlo le pelo. Because you don't see by sight, but from Pono ya emotions. nnete a se ya matlhong a motho. The real vision doesn't come from the eyes. Pono ya nnete ke e tshutshumetswang ke determination. Real vision come from ho batla. Pono ya nnete ke pono e nang le purpose bophelong ba motho. Real vision comes from when o na le seo se Pono ya batlang. nnete ke ya motho ya nang le focus talenteng ya hae. Real vision comes from somebody o tsepamiseng Ka fitlhella maikutlo. tsotlhe ka bohlale ba hao. You cannot get to everything because of your own wisdom. O ka fitlhella tsotlhe bophelong ba hao tseo di labalabelang. You can get to everything in life that you want. Ha fela Only o na le pono pelong ya you hao. have vision from your heart. Your blindness ke ya determine your destiny. Bofofu bo ka se bolele gore o ya kae. But only matla le tumelo ya hao Empa your faith and power can lead you to the destiny. e tla go isa mo o tshwanetseng. Your faith will always guide you. Botumelo ya gago e tla nna e go Your gopola. perseverance will lead you to your destiny. Kgotlelelo ya gago e tla go isa With the mo o right tshwanetseng. attitude that you have, Maikutlo le thobo the le right wena. attitude, you'll become the VIP ya bophelo ba hao. Ka tlhaloganyo e edileng o tla nna yo botlhokwa in your life. Bartimea ke VIP ya bophelo ba hae. Bartimaeus is the VIP of his own life. Kreste mo entse VIP bophelong ba hae. Christ made him a VIP of his life Bane o mo utlwetse botlhoko. because he had mercy on him. A na le tumelo ya ho ba modimo o tla mo fodisa. Because he had faith that God will heal him. Ha re kena pasekeng ena e ba le tumelo. As we get into this Passover, Ha re may you kena have faith. tseleng ena e ba le tumelo. When we are on this journey, may you have faith. Tlohele sefofu se thoko ho wena.
Leave this blind person sitting ya next to re you. nke wa ba successful. Even when he say, "O ka se tswelle pele," Sefofu se ko wena. the blind person next to you, A ntse a re you'll remain poor. or o tla nna o le motlhoki. Sefofu se ko wena. The blind person sitting Ya next ntseng to a o you, jela mona. who is jealous of you. Sefofu se ko wena. The blind person next to Ya you, ntse a re o ke wa fumana promotion. who said you will never be promoted. Sefofu se ko wena. The blind person next to Se you, reng o ke wa kgethiwa mekgatlhong ya lona ka kerekeng. who said you will never be elected in one of the Sefofu ministries. se ko wena. The blind person next to Se you, reng o ke wa tswella pele. he said you will never be Se successful. tlohelle. Leave this person. O re Jesu morata fita. Jesus, son of David, Kutlwele botlhoko. have mercy on me Ke boele ke bone. so that I can see again. Amen. Amen. Tlo kopa e mong wa bontate a feletse lentswe la rona ka thapelo wa bontate ha re tswela pele ka pina eo tla ba ema ka maoto. A re emeng ka maoto. Morena modimo wa rena re a leboha. Morena modimo wa rena utlwela Akasia botlhoko. Morena modimo wa rena re utlwele botlhoko. Morena modimo wa rena re kgaogele. Morena modimo wa rena utlwela bana ba banyana botlhoko. Morena modimo wa rena utlwela boabuti ya rena ka mo DRC botlhoko. Morena re kgopela o utlwele batswadi ba Akasia botlhoko. Morena re kgopela baetapele ba kereke ya Akasia o ba utlwele botlhoko morena. Morena re kgopela o tsene ka mo hara dipelo tsa rona. Morena re kgopela o etelle di-election tša CMM next week tša Akasia o ba etelle pele ebe wena ebe o tšea di-decision morena. Morena re kgopela o re utlwelle botlhoko re le batswadi. Morena re a rapela hara beke dikolo di a bula morena utlwela bana ba rena botlhoko. Morena re a rapela re rena re tshwana le sefofu sa Jeriko. Bana ba rena ba tshwana le sefofu sa Jeriko. Morena kgopela o etelle pele o utlwele maprincipala a bana ba rena botlhoko. Morena re kgopela bo malome bao ba rwala bana ba rena ba isa sekolong le ba utlwele botlhoko morena. Morena dikotsi di a irala bana ba rena ba le ka mo hara dibese. Morena re kgopela o ba utlwelle botlhoko ba gaogele morena. Morena re tla mo pela sefatlhego sa go bjale ka sefofu sa Jeriko. Re kgopela o re utlwele botlhoko. Re kgopela o re gaogele, re kgopela gaogelo. Re kgopela tšhireletšo. Morena ke kgopela bana ba banyana gore anke ba stope o reipiwa morena. Morena re ba kgopela gore e ba wena o etela o pele. Come with something morena. Morena re kgopela o theoge e le gore wa pala. Theoa kwa le godimo nutlwe le fasene, especially taba ya banyana bana ba banyana ba ba reipiwa morena ba kgopela re ba kgopela re ba utlwele botlhoko. Morena re kgopela maprincipala ba sekolo tsa borena gore hanke le bona o ba etelle pele ba tshwere joko e boima. Morena re a rapela re kgopela o ba etelle pele le ba etapele ba dikereke e leng baruti ba borena. Morena re kgopela naga ya borena o utlwele botlhoko. Morena re kgopela o utlwele botlhoko di-member tsa Akasia morena go botlhe ka bophara gore anke o tsene ka mara dipelo tša rena. Morena se re se kgopelago a re kgopele se re kgopela o re utlwele botlhoko o re gaogele ka Kriste Jesu
Re a leboha. Amen. Arabina Hosanna 7-2. 7-2. Hallelujah.